Dārgie Latvijas iedzīvotāji, var sakot, šitā ir, es nojauku kaut kādu dienu Ostravā, situācijas sekojoša. Vakar notika spēle ar var sakot, šito te Vācijā, kur mums bija nepieciešams piekāpties ar 7 vārtu starpību, ko mēs principā arī izdarījām, jā. Un šodien no inside pozīcijām mēs varam pateikt sekojošo. Latvijas Republikas izlasē bija paredzēts trendiņš, jā, bet, uz narukas pateica, bļaļ, puikas, kāds nahuj trendiņš, jūs, bļaļ, uz ledus, bļaļ, tā kā uzsildīt miroņus, sukas kustaties, jā, bļaļ, tā kā, zin, ka kaut kāda, bļaļ, izpis sienāža. Un tāpēc pisās visu pa mājām, jā, palaid tur, bļaļ, nopirkt biļets uz Rīgu un tā tālāk. Pisās mājās, jā, zin, kā, bļaļ, atbrauc atpakaļ, kaut kad ir vaļas. Un tagad ir, šitā pati 5. vai 6. diena, un es izlēmu, jā, vienkārši no Ostravā, brīvdiena, man arī brīvdiena, es izlēmu, kaut ko savādāk nekā parasti, zin, kā tu tur skrien uz muzeju vai vēl tur kaut ko. Paņēmu vienu aliņu paņēmu un, principā, jā, ar to arī, vienu aliņu izfiltrēt caur organismu, izlaist, bļaļ, caur vēni, suka, lē. Pagaid, es aiziešu pamīst un tad... Dear Latvian friends, please, I don't know how it's happening. I just found here one person which you know very much. How is it possible that we are in Český Krumlov, which is located around 400 kilometers far from Ostrava, where is the championate? And how is it possible that this party animal, which is he tried to rape 2 dogs during this staying here, and now I just found this person here, and how is it possible that he pissed every corner here? Look, it should be crowded by tourists, but there is no one because I don't know, it's very difficult to find how it's possible that he can get here to Český Krumlov, and what's wrong? It's making lots of rude stuff here. I told you 2 dogs were raped by this stupid guy. Please bring him back. It's not possible because there's not so many tourists here at the moment, and he did lots of rude stuff. Please bring him back. We don't like him. Please bring him back home in Latvia. Take it to Ostrava. Thank you.